وما يستوي الأعمى والبصير O den değildir kör bilen gözli. ولا الظلمات ولا النور O den değildir qaranqılık bilen ýagtalyk. ولا الظل ولا الحرور O den değildir saýy bilen gılgın yel. وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. O den değildir diriler bilen ölüler. Tahqiq Allah tebarek ve taala halan adamsyna özünün kelamını eşitdirer. Ve sen ey Muhammed qabırlardaki adamlara eşitdirip bilmersin. إن أنت إلا نذير Sen faqat qorqudyandarsın. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. Tahqiq biz seni haq bolan dini İslam bilen rasul edip iýerdik, boşluk berýän we qorqudyan edip. We hiç bir ummet ýokdur meger şolara qorqudyan gelendir. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. O eger Mekke müşrikler seni tekzip edip yalana nisbet berseler, ona narahat bolma. Pes tahqiq bulardan olalqı milletlerde özlerinin enbiyalarına yalançı diýdiler. Şolarga özlerinin resulleri mucizeler bilen ve sahifeler bilen ve haqqı aşkar etdiyen kitap bilen geldiler. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. Ondan soň kafir bolan cemaatları enwa aqsam azap bilen geriftar etdim. Pes ne tariqadır men şolara beren azabım. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. Aya ey Muhammed sen bilmedin mi ki Allah tebarek ve taala asmandan su nazil edenligini, pes şol suwun wasileti bilen çıkardık renkleri muhtelif bolan meyvelerini. O dağlardan bardır yol eyesi bolan dağlar, ak yollar, kızıl yollar, renkleri muhtelifdir. Bazıları beter ak, bazıları zayıfrak ve bazıları beter kızıl ve bazıları zayıfrak ve nihayette qaraları bardır. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. Bu adamlardan ve hayvanlardan ve düzde otlayan candarlardan bardır renkleri muhtelif bolanlar, meyveler, dağların muhtelif bolşy yani. Tahqiq Hudaýyň bendelerinden Hudaýdan korkyan ulamalardır. Tahqiq Allah tebarek ve taala tamamı işinde galip ve mağfiret etýändir. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Tahqiq ol tora adamları ki Hudaýyň kitabyny telavat ederdi ve namazyny ýerine ýetirip eda ederdiler. Ve biziň şolara beren rızkymyzdan
mehfiyane we aşkar nafaka berip wajibatny mustahaklarına bererdiler. Hergiz ziyan we zerer bolmayan ticaretine umid edip. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Taş olarga sowaplarını kamil etip bersin diýip, oşolarga öz fazly kereminden artykmaşda bersin diýip. Tahqiq Allah tebarek we taala gafurdur, şolaryny magfiret eder. Oşolaryň